Dobro večer, gledate emisiju Skela Info. Sem na našem YouTube kanalu možete nas pratiti i na sajtu Novi Bečej online. Večeras ću razgovarati sa Vanjom Šaćurevićem iz Tiske kuće. Dobro večer, Vanja. Dobro večer, bolje vas našao. Vanja, čime se ti baviš? Ja sam konkretno momak od 24 godine koji je većinu svog života u ugostiteljstvu i koji je trenutno u Tiskoj kući poslovođa. Meni je najveće zadovoljstvo to što sam u Tiskoj kući i najviše taj moj potencijal vođenja posla u restoranu se svodi u Tiskoj kući. I tu sam realno najsrećniji. Što se tiče Tiske kuće, Tiska kuća postoji od 1994. godine i mislim da ceo taj period, evo 24 godine postojanja Tiske kuće, ceo taj istorijski period Tiske kuće je pretendao da postane to što je danas Tiska kuća. Tako da ako me pitate čime se Tiska kuća bavi, Tiska kuća se bavi svojim gostima. Šta tim gostima nudi Tiska kuća? Tiska kuća gleda da se razgraniči na ugostiteljski i manifestacioni turizam. Što se tiče ugostiteljskog turizma, spektar naše hrane je vrlo širok. Nudimo jela, nudimo razna jela, što čorbi, što jela sa roštilja, što jela po poručbini kao što su neke bečke šnicle ili cordon bleu. I te cene su vrlo pristupačne za ovakvo podneblje na kakvom mi živimo. Ali ako je vaše pitanje šta nudite vašim gostima, mi nudimo vrlo kvalitetnu hranu sa dobrim pogledom na Tisu i vrlo dobrom atmosferom u restoranu. Koje manifestacije se planiraju na ove godine? Pa prva manifestacija koja nam je sada na kalendaru je cvetanje Tise. Odnosno, kad Tisa cveta, tako se zove manifestacija. Ona se ove godine održava 8., 9. i 10. juna. I ta manifestacija je jedna od najromantičnijih manifestacija u celoj Srbiji. Biće razan performans na vodi, biće koncerti na vodi i nadamo se velikom odazivu publike što iz Srbije, što iz regiona. Što se tiče druga manifestacija se zove Karibi Party. Karibi Party je žurka koja se održava drugog vikenda jula i tu se menja ceo koncept našeg restorana. Menjamo piće, znači u ponudi pića ćemo imati razne koktele, shodno tim Karibima, razne koktele, hrana će nam biti drugačija, bit će egzotične hrane i sve to će da upotpune moje drugarice iz Novog Sada, iz plesne grupe Sambalkinjas, koja će biti tu, eto, 3 dana traje manifestacija, 72 sata bez prestanka žurka. One će biti tu i bit će dobar provod tog drugog vikenda, drugog ili trećeg vikenda jula. Što se tiče treća manifestacija su Velikogospojinski dani, koja nije naša autorska manifestacija, ali moram da kažem da je Tiska kuća prva krenula i pre ovakvog formata Velike Gospojine, kakva je danas, znači velika manifestacija Gospojina je, Tiska kuća je pre toga krenula sa takvim žurkama. Ove godine ćemo imati i žurku zagrevanja za Veliku Gospojinu. Imaćemo u tokom Velike Gospojine razne svirke sa što lokalnim, što bendovima sa strane koji su vrlo, vrlo dobri i koji su već bili u Tiskoj kući i čije se žurke već prepričavaju i čiji je odaziv vrlo, vrlo dobar. Recimo i za ljude koji ne znaju gde se nalazi Tiska kuća. Mi na Obečejci imamo tu sreću da reka Tisa protiče kroz sam centar grada, tako da se naš restoran maltene nalazi u samom centru grada Novog Bečeja, nedaleko od hotela Tiski cvet. Što se tiče samog ambijenta Tiske kuće, mi gledamo da prilagodimo naš ambijent da bude takav kakvi gosti dolaze u naš ambijent. Velik spektar gostiju dolazi u naš ambijent, dolaze ljudi koji dolaze samo da se kupaju, da popiju piće, da igraju odbojku, a dolaze naravno i ljudi koji su tu došli na poslovne ručkove, poslovne sastanke, tako da je naš ambijent prilagođen i jednoj i drugoj sferi naših gostiju. Kako ljudi mogu saznati više informacije o vašoj ponudi? Našu ponudu možete pronaći, pošto mislimo da je vrlo bitan faktor internet marketing danas, tako da što se tiče društvenih mreža, aktivni smo na svim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, tako da tu mogu dobiti sve informacije što o našoj ponudi u restoranu, što o manifestacijama koje pruža Tiska kuća. Vanja, hvala ti na gostovanju. Hvala vama na gostoprimstvu. Hvala naravno i vama koji ste gledali. Prijavite se na naš YouTube kanal da ne bi propustili sledeće emisije.